petit Isaac umwana mu kuvyuka ntavyuka yudura ingo ntavyuka yudura ingonyo I don't know. So that's why that's what I'm urakana kanyuma uri umwana wa nyuma muhira urabona kana uri nyandwi uri umwana wa kangahe wanyu ndiwo mu kwa kabiri uri mu kwa kabiri twavyukanye turi abo mu tuli kane twavyukanye tuli kane kwa gende mu kwa kabiri like the second one you know that's why just nafyenye vraiment ahubwo gende umuntu ndavuga gute ibintu byo kuyayata je ne suis pas si je suis sérieux like eti nigenika apana gende umuntu ndi Keri tugire rero twakire umutumire wa kabiri nawe se ubundi ni bwana Townaire Todo Town umujamana mu Todo Town Sannta uri mubiki reka tumwakire Townaire eyo meze neza safi sana kwanza ndaguha ikaze merci beaucoup ni muhira Oh mon dieu ko Sannta gihoye cyane kubonye nibi I don't know why washaka kumubaza gilaga I don't know Sannta ko gihoye cyane nibiki Bon, Keri, yamana vibe urumva kandi gaturi muri studio za PJ Classic FM ijyo bonezero nakuna ko nshaka umunezero Okay Townaire karibu aha ni muhira by the way merci beaucoup ndagiye sana ni c'est la deuxième fois d'être ici dans le pic PJ Classic uratanguye vraiment elle sana kandi usaneza na Sannta kazina kajeshi nayo kugi kazina kajeshi kuvuga brave anytime nkunda kukavuga Sannta Sannta wala katisa kuvuga Okay thank you so much for coming and for I don't know but you can complete thank you so much for what numbadire kungora twize hamwe bwira thank you so much for what Okay, merci beaucoup m'apparaître dans votre studio. De m'accueillir. Yes. Okay, thank you so much de m'accueillir. Ndagiye sana no kuba ngaha muri kino kibanza vraiment. Okay. Yeah. Barakoze cyane. Sinarizi yuko okay, ukiza ngaha narabibonye gufise impano yo kuririmba. Ariko sinarizi ko Townaire azogira hano injire muri studio akubita indirimbo yiwe. Agira video ko utavyumva. Na video yarakubiza video ra. Ikibazo ca mbere directement je cyambaza ni Townaire respiration kuririmbira mama uri umwana wo muhira uri umwana wa papa na mama by the way yeah of course agira microphone walumbaje ngo inspiration kugira uririmbire mama kubera kitanguriye ku ndirimbo ya mama ho warigeze kuririmba kera canke ibijuo Bo actually Jensa ndi umuntu kubera nzi muri societe baye aho ngendera ndabona urukundo rwa mama cyane vraiment aba mama n'abantu bafise novuga gute kilumala ku mujyango of course niba kilumala ku mujyango niba kilumala mu mujyango okay mu mujyango niba kilumala mu mujyango thank you so much n'abantu bafise akamaro kanini mu mujyango kandi toutes les filles sont des mères oui it's true même si on dit comme ça toutes les filles sont des femmes mais toutes les femmes ne sont pas des filles ahubwo tumuvuga ngo tous les mères sont des filles ego kuba ko none ni hari umuntu abo umugore atabanje kuba umumama hari umuntu abo umugore basi hari umuntu abo umumama atabanje kuba umukobwa oya niyo mpamvu abantu bose batangura kaza kuba abakobwa that's why hama bakaba mama mugabo sigisigura ko abakobwa bose birangira babaye abamama C'est pourquoi je suis dit toutes les filles sont des femmes mais toutes les femmes ne sont pas des filles ubundi uvuze femme abakobwa bava mu bukobwa baja mu bumama nta mumama aja mu nta mumama va mu bumama aja mu bukobwa ivyo biri mu reka ritwite ku mwanya cyane kubavyumvise bavyumvise ico nzi coco izina rusangi ni les filles les femmes yes ana nk'umuhamagaye les femmes Sannta muga kwa ko mu ba femme harimo abagore n'abafi okay nuko rero mwavyumvise
ati narabonye ko mama ari kiromara mu buzima bwacu ari sanzwe fise na mama nkunda cyane kandi ariko umengura umwana warafyinye cyane wanyu urakana kanyuma uri umwana wa nyuma muhira urabona kabiri uri nyandwi uri umwana wa kangahe wanyu ndiwe mu kwa kabiri uri mu kwa kabiri tuvyukanye turi abo mu mwa turi kane twavyukanye turi kane kuko agende mu kwa kabiri like the second one you know that's why just nafyenye vraiment ahubwo agende umuntu novuga gute ibintu byo kuyayata je ne suis pas si je suis sérieux like eti nigenika apana agende umuntu ndi serious Kelly okay Kelly just nezi yuko ufise impano bon twago twabivuga avant yuko aza twabwira Sannta ati Kelly afise impano yo gutwenza dutature naiza tala ufise tala yo gutwenza ufise impano yo gutwenza ariko navyo nkukunda nukuvuga ngo Isaac yavuga ngo Kelly afise impano ya comedy nanje nkavuga ati Kelly nta mpano ya comedy afise ngo kubera ngo wewe Kelly Townaire rero en personne urayifise nta ufise nayo ufise impano yo kwa comedy nayo ufise nimba kuli impano yo kwa comedy ariko impano yo kuririmba urayifise no okay shaka kasigura kantu gato kureke abantu benshi bibaza yuko jewe ikintu cyose genda kigerageza ikintu cyose ndagerageza kucinjirako kugira ngo basi nerekane yuko kucinjiramwo uragerageza kucinjiramwo kugira okay ndagerageza kucinjiramwo kugira ngo basi ndabe yuko really I'm able to do that mugabo sikuvuga ngo ni impano yacu ngari ikintu kimwe basi ni impano yahe wewe basi uyizi ko ufise utarinze kugerageza je kugeza isaha gatwo nta mpano uribona byose yarapakatiranye urumva byose gusa byose byumaze kugerageza byose birapasa vraiment indirimbo yawe mama barayakiriye neza yego abantu benshi barayakiriye abatarayakiriye n'abatarayumva abatayakiriye n'abatarayumva je pense ariko ikintu novuga nuko yuko jewe ikintu cyose kibaho mu buzima afite muhila baranyigishije ikintu kimwe kugerageza muri byose même si ce n'est pas impossible mais c'est possible baranyigishije kugerageza mu bintu byose kugira ngo like how can I say basi ndabe yuko peut-être il y a quelque chose qui va passer vous me comprenez okay ntabyo sishobora kuvuga ngo jewe ngo ndafise ngo imana ngo iyi ahubwo ikintu cyose mbonye nimba ari kuririmba nimba ari gupresentinga nimba ari kugiriki gukina umupira gukina basket ikintu cyose ndagerageza gutwara ikintu cyose ubona ati ikijeno kigwamwo uraguruka kandi baca umugani ku kirundo ati nta mwuga uzonkiza atari kukuloga sinzokira ntakulotse sinzokira ntakikunda nta mwuga utangiza ntariko ndakuloga it's like that man you know for pa bavuga ngo nta mwuga udakiza kiretse kuroga yeah of course kuloga ndio bintu bibi ndi byose ubona ko bishobora gwa amafaranga gwamwo okay turagiye rero amateka yabo ugiye kuraba titre basi abantu tukibona titre twavuga abantu amateka yabo ni bande umenga biragoye gutahura umuntu yumvise titre akumva ni indirimbo kutavuga ati iyi titre ni iyi ndirimbo cyangwa iyi indirimbo titre yayo ni wa naka nikintu cyahe washatse kubwira mbo mvuze amateka yabo abantu benshi wumvise jambo amateka yabo nikintu cyumvikana ndibaza mvuze amateka yabo uca wumva ushaka kuvuga amateka yabande like rero ugerageje kumviza igendirimbo direct naho nto kubwira ati amateka y'aba mama cyangwa nabako amateka y'aba cyuyibwira ko araba mama ko everything I talk ikintu cyose mvuga mu gendirimbo is biri concerne beaucoup plus pour les mama et pour les je ajinga Townaire yarakubise hip hop yaririmbye buje rero mugiye kugira usore indirimbo nzi ko ari hip hop gero tukubitira cyapfiriye même hip hop just kikoni mais le problème c'est que egera micro abantu bakungwa neza même hip hop ndabizi mais le problème c'est que utele kuri hip hop sinashase guhera kuri peut-être le lendemain peut-être le demain ou bien le lendemain ou bien hier ndashobora kuyiririmba iyo hip hop urumva mugabo je ne suis pas sur S10 kubera je ne suis pas sur S10 kubera hari ibintu avant d'aller il faut aller petit à petit l'oiseau fait money urabizi kirazira gusimbila kukintu sadije nacho bi petit à petit Isaac umwana mu kuvyuka ntavyuka yudura ingo
ntavyuka yudura ingonyo I don't know. So that's why baga alafu that's what I'll mutubarire abakunzi mko batumviza nukuri Kelly urashoboye gutwenza ufite talent yo gutwenza by the way umuntu ko kumviza nkuko cyari bazangana biri kurigirisha Kelly ariko kandi kirera babara iyo mutwenze ariko navuga naliyaluye namaze kuyalula naliyatse basi novuga gute ngile gute kasha mon frère kila kitu naliyaluye agira cyose no kwiyakira katuvuga ku mateka yawe Kelly kakwengeza ariko kandi rero indirimbo yawe ya mbere novuga ifise iminota myinshi iminota 6 yote ni myinshi nukuvuga ngo harimo indirimbo zitatu abantu benshi baragiye baravuga ati indirimbo Kelly ya mbere ifise iminota nk'iyi usuri ko papa ubenye kwimara voilà en fait kugira ngo ngirije minota 6 reka ngerageze kubisigura ko ndasaka kanya ko kubivuga mu Burundi turamenyerekeje indirimbo mu Burundi turamenyerekeje mu Burundi turamenyerekeje indirimbo ifise 3 minutes chance ibintu bili de façon contraire y'ibyabandi je suis compris kuvuga utire de façon contraire ni byabandi koma abantu tumenyereye indirimbo z'iminota 3 2 iki ndashase ndana kandi kantu kakamujya akantu kakamujya kakabijya ibiki kakanja urumva kugira ngo basi watu wasije wakazoea hizo wamezoea mambo haya nionyeshe kitu ambacho ni tofauti na vile ambavyo wamezoea sana chambo katokeleka ngilibi kandi ikindi nacho ina treasures anka navuze ati ilifoke ngila 6 minutes kugira kubera haliya amahidemesh nali nkeneye mu minota 3 ntibyale gukunda kwa jya ndashaka gwa nkole kuma sinzi ko wagerageje kumviliza neza tutele category naragerageje nk'uzikora kuyikora ko ariko binga video wara ico onyi jewe si kintu no guhanura Sannta wari Sannta ego askinu no guhanura kuvuga ngo cyo gukomeza kubera ko ubu tugeze muri monde ya faster ikamuguko no kuvuga ngo umuyumvirize aronke message bihere technique aho uzobera umuhinga ni hahandi uzofata bya ide byinshi canke ya message ni ubipopera ukagerageza kuyitanga ikwiye kandi utayigabanije ikwiye mu minota mike niyo technique yes kuko ujufata indirimbo kayikubita nka tarabu canke nka fyonda bide kukubesha sinzofata uraza ama notification bari kuri YouTube umuntu afise notification nk'ijana canke amajana 2 utazofata iminota 6 canke 10 ayimare reka turekere ngaho indirimbo ndibaza abayumvise yitwa mama indirimbo yitwa mama ita amateka yabo indirimbo yitwa amateka yabo akiraho nyene kubona nagize 6 minutes sikuvuga toutes les jours nejo fere d'accord les 6 minutes oya bo sikintu cyo kwishigikira mu yandi majambo nikosa utazongera moi aussi narabonye yuko vraiment Jeff quelque chose qui est aggravé mais navuze ati il faut que ubwa mbere ko isong ya mbere kandi jya song sikuvuga ngo nayigize yuko nyine mvuga ati okay navuze ati reka let me try kagerageze ndabe yuko peut-être gushobora kuririmba nk'abandi nimwe namye ndakubwira Isaac nimwe nanda kubwira ati kino cyose ni kukigerageza nagiye nko kugerageza like ndabe ko ndoshobora kuririmba kama watu wasije wakasema Kelly umva shaka mutuntu twose ngile effort nagiye ngerageza ndabe ko ndoririmba mule nagiri ndi chance kaja kuririmba ndorimbiriye indirimbo y'iminota 2 cyangwa 3 voilà urumva ko rwa mbere yarakinyote studio kandi yarafite byinshi byo kuvugamo ariko kandi bavuga ngo umutwe umwe wifasha gusara muri kuri zimana twebwe turabwira umuntu kuri bamwe ati nuku ari kubigenza ukuri kandi ndabikunda cyane ariko nibyo ikintu cyose nukuri je hari ibintu ndashaka kuyumvira nkavuga ati aha natesheje ariko haje undi muntu azonyongerako nukuvuga ngo iyo uza kuba warahanuje ijya minota 6 nawe ari kuyemerera ariko uravye indirimbo performance ubutaha egera abantu uziti kubijanye n'amajwi cyangwa technique cyangwa hageze video
hakenewe basi abantu nawe wemera voilà ubegere ikibazo rero akibazo hanyirije ngira mbaze kuri turakora umwanya ni urabona neza yuko tala yawe cyangwa se impano yo kuririmba muri wewe urayibonamo ijana kwijana canke wari kuri try ngatu okay usanze bitakende ko zobihagarika usanze bitayeka ndashaka bihagarika ariko ndafise ikibazo ti uko abantu bayakiriye nukuvuga ngo igihe giheze urashaka kubona ati abantu vraiment barabikunze canke barabisuzugura uraje gerageje kulaba ni wirya umuntu gerageje kulaba vraiment according to me ndabye alubwambele sibyo alubwambele ntanguye kuririmba kaza mbona indirimbo ku munsi wa mbere irashikanye 500 views ku munsi wa mbere umunsi umwe igihe cero kandi nishashe igihe kino nishashe nayo ikile ujya munsi nyene iralikwije ama subscribers ijana timo compla ama subscribers ijana ugeze ku bantu banga alubwambele ubungeze kuri 50 mbego subscribers urumva ndaje ku according to me ushobora kubona umengo ni ibintu bisanzwe ariko Jeffrey munavyakile come in short tre content urafise abafana urafise abagenzi benshi babasani narabonye na round town DJs barakoresha ibiganiro ufise abagenzi benshi babasani what tabget big farias support me support me indi support me ukabikora ko kugira indirimbo gende viral mboneraho nakajya kugushimira abantu bamwe muna warda muna warda yarayishize mu kuboko yarayishize kuri stati yarayipromotize vraiment novuga na dramati big up sana na umwe kula kuri Buja FM mwitagute Ami Pro no ujya wundi La Vista oya ujya kula kuri TV online juste gaye umukubito bo abantu benshi barayipostinze vraiment nagiyeho sana kandi banyese urukundo lamaze kubona umuntu supporting ikintu tana kimusabye kandi biryoshe sana biraryoshe yace binyereka yuko peut-être wa mdoing siniko ntamba ndiko ndakurorera oya mugabo siniko ntamba ndiko ndakurorera ariko siniko ntamba nirorera ubundi ikibazo Sannta wewe nawashize kuri stat itubeshanye yego nado nayishizeko warayishizeko yego Sannta najo gusa je sinabwo nayishizeko hajya mu mishuhira igisohoka wewe wafashe umwanya wawe sawa okay reka umwanya uko tujana uko dusiga sport zone gira injire ariko entre temps je ndagusaba ikintu si possible nimba binashoboka Sannta je biza ko tumukenera atakeli turacamukene Bana gute mande oya mugabo jewe ngiye ndamubwije ukuri akivuga ngo byose ngo ndacagerageza sinditora oya nukuri umva nkuriza impano yo mubi wewe itore kuko wewe jewe conseil yawe ubona neza ahagarare mu biki ariko ibyo kuririmba ngo byamesha makuru atwenze arabe wenyene yitonde mu byo amaze kugerageza cyangwa mu byo akigerageza yitora kubera ko umwanya nukuri jewe nobabara nk'ubu naragiye kuri université par exemple nkaba imyaka 3 ugasaba kubura atakaza umwanya imyaka 3 hari abantu baba bamaze kubaka ibintu binini cyane so witore kugira ngo ivyo bintu navyo utubifatira umwanya ukorere gato ushaka gato quelques secondes icyo kinavuze nico mais dans le monde que nous vivons kwisi turimo ushaka kufocusinga ku kintu kimwe ngo nico kizogutongesha cyusi compris kuvuga yisi tubaye muri yisi igerageza mu bintu byose bibaho ariko hari ikintu kimufocusinga mugabo hari ikintu kimwe hari ubuzi ariko ni impano bon twiha karorero jewe ibintu byose nkora ibintu byinshi cyane cagagura Sannta mwanyira heze ibintu byinshi cyane ndabigerageza mugabo nibi ku ruhande rw'ubuzi aho urashaka gukora ibintu byinshi mugabo ku ruhande rw'impano umuntu nzi impano imwe umva wowe ntuka nabigira nabi ndazi ko mfise impano yo kwactinga yo gukina film umva ngiye kugerageza ivyo kuririmba nivyo nagerageje nataye umwanya urumva mugabo impano yiwe rero ni yihe wewe wabibonye umubonye mucyane nawe natabyazi sishobora kubimenya okay aho nyine akantu gato abantu benshi most of people benshi bakunda kumbwira ngo ufite impano yo gupresenting ibiganiro ahubwo abantu benshi ibo bambona mu impano ariko Jeffrey basindabona neza ati iki kintu ndi for effort reka umfashe ikintu Townaire ko mwanya uradusize bishobotse kwa kabiri
tuzokubone kandi nangolane kugira impamvu tugusabye kugira dufate umwanya w'isaha yose nitunyuzwe vraiment haje sindanyugwa shaka Townaire tumufatira umwanya ukwiye Sannta ivyo birimo mega ibintu kubira muniga ngaho mega ibintu byishiye kubwira tubifatira umwanya arona ariko twumviza ko numavuga ati yo man ico mu murongo umuhungu je namanura ikintu fasta nta n'umwanya nta n'amatelefone twokera kuri no mwanya ku mwanya waheze sport zone gira njire ni saa 1:28 umva deje umwanya wagiye urumva rero dushaka mu majambo cagaguye cyane message cyangwa se ubutumwa urungikire bajya abantu bose bakwa kukirana muri rusangi nubuhe Okay, abantu bose beko balangulikirana pour le moment icyambele kwanza babanze banshigikire mu bintu ndiko as I said ndiko ndagerageza kuko nivyo bizotuma binyereka yuko vraiment I'm able to do that. Okay. Secondly baje kuraba indirimbo amateka yabo sinayiririmbiye aba mama gusa is for everybody kubera nta muntu umwe adakunda mama Isaac nawe urakunda mama cyane kandi gezekiyora Sannta latalita lakunda mama wiwe umuntu umwana umupapa kazi umunyokuru kazi umushinwa kazi umutama kazi bose ndaye batuye vraiment ni kuyalwe wese hama babare kudushigikira bagenda subscribe kuri channel yanje Townaire keri bonge badukurikirana naho du presenting ibiganiro kuri TYS TV. Okay, murakoze cyane Townaire ndagushimire cyane Sannta ndagushimire. Yes.